Ki khubor ka batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shnong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka Thuk R-15 V4 kebelah Shah naga Jaka baju set Jaka hajan ke Surok ba kebelah Pdeng Shnong mar bisu. Kadi ka Thuk kebelah new registration number ML10 D Iwe Not Reolai kadi ka belong try duba nangsan syaprang syadam kelah Shah hakapo shi BJAA hak shiteng me jangka pesau trek urasau arajar pausau. Hak step ke board utara jaga ka Thuk ulele ben ujo dak ejahar monga police station. Satu ta kapor shibaje menstabi saneng men arsal tarik ta kadai menin. Apa ni yang sudah siapa Pdeng Shnong tu mar bisu tu kadai apa bypass ni tambah kadai ha sedin dukan pada nomor ngatri siapa bypass ni. Man ka hakini kipanai kipal adap tengah pening bersetai. Jadin pada ngayo train nak sisawai. Yang lah asat bisnis jawai dan kini RC pada apa isat yang sisaneng kan ke R-15 V4 IFR ni ya? baik ladap I men hi men stop masin kitiak untuk masin teba kam dan cakap jalan alat bi direct is for police station mongap. Oh.